Igitondo cyiza kuri mwebwe mwese tugiye kwibanira muri aya makuru yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni imirwano yongeye guhuza izi mpande zombi, aho uruhande rumwe rwashakaga kwisubiza iki gice navuga ngo kigizwe n'umujyi muto wa Buhimba, aho izi ngabo za FARDC nabo bafatanyije baje gutuma uyu mutwe wa kabiri gatatu wongera gusubira inyuma, aho bishobora kuba byagaragaye ko uyu mujyi wasubiye mu maboko w'izi ngabo za FARDC. Byagezweho se koko bana? Nanjye turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru narangije kukubwira uko imirwano yari iteye, cyane ko iyi mirwano yaje no gutuma bamwe mu baturage baturiye ibi bice bahungira mu bihuru bigiye bitandukanye. Nizere ko mwese mumeze neza, abatameze neza namwe pole sana. Nifuza ko uku kwezi twatangiye kwababera imfura mu yandi yose yageze uyu mwaka. Ngira ngo uyu munsi ni kuwa mbere tariki ya mbere z'uku kwezi kwa 12. Turi gusoza umwaka, birumvikana. Reka uku kwezi kuzakubere ukumugisha duhereye kuri iyi tariki kugeza twinjiye mu mwaka mushyashya wa 2026. N'ejo bundi birumvikana. Rero katugaruke ku kibuga cy'imirwano tugende turebera hamwe ibyagaragaye ahangaha. Mbere yuko ngira icyo nkubwira, reka nkwibutse ko YouTube channel ikiri ya yindi ni Subiza TV. Aha niho ukura amakuru aba yizewe kandi amakuru aba agezweho. Nkunda rero mpikaze n'ababandi bashyashya bakigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere. Reka mbasabe gukora subscribe cyangwa sabone bitewe nuko mubyita, mujye muza twibanira. Ahangaha niho bibera. Nabijeje ko amakuru yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mba nyafite 5 kwa 5, nanjye rero mba mpari kugira ngo nyabagezeho ibihe byose. Nizere ko ibitekerezo byanyu bigiye kuza byesukiranya ari byinshi muri komenti, ndetse ari nako mugenda mu likinga iyi nkuru, ari nako mukora kuri share kugira ngo iyi nkuru igere kuri abantu benshi cyangwa se kuri bagenzi banyu benshi. Nakubwira ko ahangaha muri Buhimba hari amaze iminsi n'ubundi hasanzwe hari mu maboko y'izi ngabo za FARDC, ariko nyuma y'iminsi twagiye tubona ko uyu mutwe wa kabiri gatatu cyangwa intare za Sarambwa zaje kubahondagura zikabirukana aha muri uyu mujyi, bikaza kurangira izi ntare za Sarambwe arizo zigenzuye uyu mujyi. Ariko kuri ubu ngubu kera kabaye, izi ntare zaje kongera gutitizwa n'izi ngabo cyangwa se n'abangaba navuga ko bafatanya kuri uru rugamba baba bahanganyemo n'izi ntare za Sarambwe, aho umuriro waje kwaka uyu munsi, bikaza kuragaragara ko hari bamwe bagiye bava ahangaha bitewe n'urusaku rw'ibisasu rw'ibiturika rwaje kumvikana muri aka gace. Uyu mujyi mutoya wa Buhimba uherereye muri grupama ya Waluyalungu, aha ni muri aka gace ka Warikare gaherereye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ahangaha rero kaba kongeye gufatwa n'izi ngabo za leta ya Kongo FARDC, aho zishyigikiwe na Wazalendo, ndetse ibi ngibi bikaba byagaragaye mbere y'uko uyu mujyi wari usanzwe uri mu biganza by'izi ngabo za FARDC, inyuma bakaza kongera kwigaranzurwa n'uyu mutwe wa kabiri gatatu. Kuri ubu ngubu rero bikaba bivugwa ko abangaba baje kongera guhatana bashaka kwisubiza uyu mujyi wa Buhimba. Uyu mujyi wa Buhimba nakubwira ko ari agace korohera izi ngabo za FARDC nabo bafatanya kuri uru rugamba kuba bahashinga ibirindiro, kubera ko ahangaha nakubwira ko haherereye muri Warikare. Birumvikana iyo uri muri Warikare biba biguha amahirwe yo kugenzura bya bice bindi byose bikikije Warikare. Ni nayo mpamvu rero byaje gutuma imirwano yongera kubura hagati y'aba Wazalendo ndetse n'abo bafatanya ku rugamba, harimo FDLR ndetse n'abarundi bakeya bagaragara mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, tutirengagije ko baba bari kumwe n'abangaba bandi, ubwo ndi kuvuga ab'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni FARDC. Ibi ngibi rero bikaba byabaye ubwo aka gace kari karafashwe n'izi nyeshyamba za kabiri gatatu, aho bari batuje bavuga bati n'ubundi aha turi kuhagenzura nk'uko dusanzwe tugenzura ibindi bice. Biza kurangira kera kabaye uyu mutwe w'izi ngabo cyangwa w'izi nyeshyamba z'Abawazalendo bafatanya na FARDC baje kongera
gutera ibirindiro biri aha ngaha muri Warikare by'izi ngabo z'uyu mutwe wa M23 beza kurangira n'ubundi bakozanyijeho karahava. Ikigaragara cyo ni igitero cyaje kugabwa n'aba bagabo aho baje kukirundurira kuri uyu mutwe wa M23, aho nakubwira ko uyu mujyi n'ubundi warugabwe urimo izi ngabo zitari na nyinshi cyane z'uyu mutwe wa M23. Uyu mujyi uherereye kuri uyu mupaka uhuza intara ya Masisi na Warikare. Ni nabwo rero imirwano yaje kuba idasanzwe, biza kurangira bamwe mu baturage batuye aha ngaha bahungira mu bihuru bigiye bitandukanye no mu mashyamba. Ubwo niko bagendaga bata n'inzu zabo cyangwa se bata ingo zabo. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano muri Warikare agera kuri iki gitangazamakuru dukesha iyi nkuru akomeza avuga ko izi nyeshyamba za M23 zasubiye inyuma zerekeza Kasopo. Abaturage nabo bahungira mu bihuru. Batangaje ko bumvise ibisasu bikabije ku buryo byaje gutuma bamwe bahita bayabangira ingata bakirukanka. Ubwo ibyo byaba bisobanuye ko uyu mujyi waje gusubira mu maboko ya FARDC, cyangwa turacyareba imirwano ku kibuga igikomeje kuba, cyane ko uyu mutwe wa M23 utajya wemera, kubera ko nabonye ko ibyo ukora urabizi aha ngaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si ubwa mbere twabona ku rugamba, yewe si n'ubwa kabiri, nta nubwo ari ubwa nyuma, kuko abangaba icyo bashaka baba bafite n'impamvu yacyo, kubera ko aba twagiye tumenya ko hari icyo bari kurwanira. Kuri ubu ngubu rero biravugwa ko FARDC, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abawazarendo bashobora kuba bongeye kwigarurira Buhimba. Ariko kandi nakubwira ko nubwo bimeze gutyo, ni ibintu biri aho ngaho, kuko iyo umuriro watse cyangwa se iyo ku kibuga cy'imirwano byaje kudogera gutya, birumvikana ntago haba hakabonetse ituze. Ubwo bivuze ngo nta makuru arambuye aratangazwa ku bijyanye n'iyi mirwano cyangwa se abayiguyemo, kubera ko nabonye ko iyo byagenze gutya byanze bikunze hari abahatakariza ubuzima. Nubwo tutajya tubona amatangazo y'uyu mutwe wa M23 ujya ushyira hanze ugaragaza ko hari abarwanyi bayo cyangwa se bamwe mu basoda bayo baba baguye ku rugamba. Tuvuge ko nabo se, ubundi niba mwese muri gukoresha ibi bitwaro kabuhariwe cyangwa se izi mbunda ziremereye n'intoya cyangwa se n'izoroheje, byanze bikunze mwese muba muri kugenda meze nk'aho muri gucucumana. Nta muntu n'umwe ushobora kubura ko yabura uwe cyangwa se yakomerekera mu mirwano nk'iyi ngiyi, cyane ko tutabura no kubona bamwe mu basivile baba bagiye bahatakariza ubuzima, abandi bagakomerekera muri ibi biba byabereye aha ngaha ku rugamba cyangwa se kuri iki kibuga cy'imirwano. Ikigaragara cyo imirwano yo yabaye, kandi iyi Buhimba cyangwa se uyu mujyi muto wa Buhimba urashakwa n'izi ngabo za FARDC n'abo bafatanya wazarendo, kandi n'uyu mutwe wa M23 ntushaka kurekura. Ikigaragara cyo rero byanze bikunze umwe muri aba ngaba agomba guhara. Nubwo nakubwiye ko uyu mutwe wa M23 ngo wasubiye inyuma werekeza hariya muri kariya gace ka Kasopo, aha ngaha nakubwira ko ushobora gusanga mu kanya gatoya bagarutse bakagarukira icyarimwe, bikaza kurangira ahubwo babandi ari bo bahahunze burundu. Gusa nanjye ndacyari kugira ngo nkomeze mbikurikirane, nze kugenda mbyegeranya neza cyane, ubundi nze mbikugezaho byose uko biri. Amakuru rero naba nkuhaye aka kanya n'aya ngaya. Reka nkushimire nkubwire ngo wakoze kubana nanjye, kandi dusubire mu kanya gato. Imana iguhe umugisha. Asante sana.